Salary re go mogetse mo Motsweding FM gone o siame. Ke a leboga ke siame haholo. Re lebogetse leeto la gago gore go tle ka kwano o tle go nna le rona fa mo tsatsing la gompieno le baretsi ba Motsweding FM. Yaanong wa simola leng go rata mmino ebile goreng bo tlhopha mmino o dirang ga jaana? Waza mmino ke tabe ke ratile ke kena ha ntse ke gola ke kena kopano tsena tsa batjha tsena mo di theater o yeng kaofela jale re tlabe re bina re tlabe re tshwantshisa re tsa go tsela kaofela mo go motho o iphumana bona hantle na wena le fapheng le fela jale ke ha ke tla iphumana re hlekiwana ka mminong ka mona ya ba ka 2021 ha ke qadile 2018 ya ba 2021 kwa ke qala ho ka ntsha mmino ka bona ya matjhabeng. Mmino a o simolotse ka one mmino o kana o no ntse o ipatla gore o ka opela pele o ntseng jang kana o tsenela mo go one mmino wa hip hop? Qalong kwa bo ma 2018 ne ntse ke etsa ke ntse ke ipatla motho o ntso rapa bo ka bosekgowa o hlile o ntse etsa hip hop ka botebo o le mo rapper ba ga Lesotho mane o tla rapa o mo rapper ya ba ka bo ma 20 ka bo ma 2021 eo ene le ha ke fumana sa modimo ka ya ba ke ntsa pina o tlo ke Tobaka. Tobaka ke one pina ga go ya ntlha pina ka o no bere ka le mo Tobaka mo ke ne Tobaka ke eng pele a re simolle fa o ne ntsula Tobaka le qaleile o fumana mphong filming tshwantshiso ya mopheme hona le pera ya palama mo motho ke Tobaka le nna ne ke qapa pina eo ke ne ke ipapisitse le diketso tsa pere e no mo na e fuwe character jwang e beholo e fuwe report the main character fihlella qetello yaanong sanere a re bue ka kgolo ya gago ko Lesotho fane o ntse o tsamaya o ntse o tla o gola a no o ipona o le seopedi sa mmino wa hip hop kana go na le dilo tse dingwe tse no di lebile pele ga o ka tsena di theater jalo gore o feletse o ifumane jaaka o bua gore sentle wena o seopedi jalo ka mahlangala Mosotho na ke ikhuletse ke ana he tsena tsa go di theater ke di fumana ha o finyana sentse ha ke se ke fihla mona toropong Maseko go bona le dikopano tse le reng tseno tsa batjha bo batla ya ba bine ba tshwantsitse ba etseng ke le motho kana go no ntso ya fela go bana go itse batjha ba ya mo ya re hana go entse ya motho go kgona go bona gore a tswa se ke kgona go ka ga o se hlopha se ikapela dipina tse ke reng le tsaka mme ba di bine e re ha re ditse re hlopeng tse ding o ha di binwa nene ha o so tšhatile fela go pina tsa ka se di binwa mona e leng gore a tabela ke tla be ke nge ka bosika so ke yes ya ke tla qanela gore khona ba e hile mo hla kgolong ya ka nne ke sa iponele sebino go a ntse tsena ke fumana toropo mo na botho wa toropo wena ka nna ke ikhuletse ke yana heng ha e kwana gore o raya mosha gongwe o santseng a batla go ka iphitlhela a tshwana le wena gore ga se gore go apala ga gore ka gonne ga o sa gole le ko toropong ditoro tsa gago o ka se di fitlhelele ke nana ntho mo le ngwe na le tsela o etsahalang ka teng ka nako e le re betso o etsahale ha e ba o ntse o le gona mahae mo o fuwe ho na le tsa tsolo le buong hore lena ke na go tatla ka lona le dintho di tsamaela hantle le tla fihla o sa khethela o kae o hole o kae di tshebeletso ba ha ile tsatsi la hao ke tsatsi la hao re bone fa maloba fa ne re lebile jalo tirelo phitlho ya ga Malome Vector fa o no diragatsa ka fo ke be ke a re ebile e re ka go bona ka re ke batla reo go tla go nna fatshe le ene ke buisane le ene kgolagano ya gago le Malome e ne le ya mogontse jang? Malome nka re e ne le abuti ka bo e ne le ntate go nna o ne a nthusa ntleng ena ya mmino
ha le qeta ho thola lesedi batho ba nthabela o gola letsetsa monna ho tla hloka ka re bula fatshe re tla re bua hona nka thusana ka mo nka kgonang sentse ke bona o mahlong a batho mme ha o sole ba hloma ba batho tjena o tla le ho ba fe minolo go quality mme dintho ha o di etsa o so di etsa ka kelello e tjhatsi e le hore hona le motho a se ile a tjhapela ha jwale ha ngata mele hlile la ho a o sebetsa hore a nthuse hore a nqobise diphoso tse ngata tse bang nka di etsa go se tsebe jwalo ka ha di fihla ka ho se di ka di kusena sa mmino ya ba ho tloha mono re dumelana ka hore ke tle ke recorde EP ena ka Phabadimo e tswa hona mono ke recordetse the whole time entertainment ka thuso ya malome ka thuso ya malome ha go bonolo ke a itse go latlhegelwa ke motho o gaufi le wena ebile ne le bereka mmogo maano a gago go a ko pele ga jaana ke a feng le nna ke le motho ke a kgola ke na le ditoro tsa ka se le gore ntse ke na le tabatabelo gore ke di fihlele mme ha ke tlo emisa ke tlo tswela pele gore ke fihleletse eno tse bang le yena o na la ka tsa hanka di fihlela e le gore ke tlo ke phedisa merero ya hae ka nna le ya ka nna be ke tlo sebetsa ka thata gore le yena maeba haeba o kgona gore a bone mateng a bone gore ka nnete go tsamaya wa ya wa nsitisa ka leto mohlomong ebile ke strong feta a re ka EP wa re ke lebitso la yona le bitswa Phabadimo o ka re ramolela yone Phabadimo hore gatla jang gore o nagane lebitso leo la Phabadimo hae mane Sesotho re na le mokete ona o thong wa ditebo mokete wa ditebo ke mokete o hlaha o etsetsa badimo ba ho mokete mpho ya badimo ka Setswana e le hore o ke wa leboha o ka ya ho bona o leboha kapo o ba etsetsa mokete o tswa go ba go etsa maikutlo a hao ntho tse o di batlang so pina tseno ha ne ke di batla ha ne ke di etsa ke re ke tlola di ntsha ka ke tla ke ya Phabadimo e ne le ho bontsha hore tsena ke lefa tsona le sebetsana le tsona le maikutlo a ka ntse ke a kenya mono rona nka lakatsa ha ba ka thusana jwang ho tloha Bosothong ba rona ke ha ke tla di reya Phabadimo o berekile le mamo EP mona ya ka ke berekile le Ntate Cortez Flash Cortez as a producer and the whole time entertainment di bini tse feature go mono ke Skuno Pampiri le Abutipo ka go sa so ke bona fela bo berekile le bona album o se tsona le maano a album go tloga fa moraga EP ya gago go latela tsela eo ke boneng reception ya EP ena e tsamaile ka teng e hle mphile morula wa ka nnete ke hle ke hlophisa album mme ke mothating o ya no re solo fela leng album ke se ka wa ntsunya mo go so khutsi empa he yona ya tla ya no ya ka ore album ya tla yana o setse o na dipina tso bereka mo go tsone he o busy ho batla go le matlanyana e hle ga sebetsa le Ntate Cortez ke utlwile le tlhotlho ya hae hore o ka sebetsa le ene lo baka thata ke monke ya Lesotho mo isa hae ya ebile ga o bua ka go ya Lesotho wa tle o diregatse mo Afrika Borwa kana ke o diregatse fela go Lesotho ka ntse ke bua le wena gantse fa ke utlwa o bua ka mokgwa go Lesotho ba go amogetseng ka teng ebile le ditiragatso tsa gago di thata ka kwa wa tsa ntho makatsang ke a gore tshebetso ya ka Lesotho ha ke hane e matla ebile ke Basotho ba ngometse ka matla a maholo mohlolo kwa gore jwale ya kekela ka nqina e hlile se batla ya netsa haholo e se batla ya netsa haholo bane
Hona o kenting ene re ke le bila go 24 tla be re le mane to Rustenburg be re ya bo Mafikeng o ditiragatso di teng gone ba setse ba go bitsa mo Afrika Borwa di batla di mmalwa ha tse ntse ke sa di nepe hantle fela he dingata ba sotho ba di bone ka batho botle ba nsupportang ba di bone re qepheng la ka mo di no tla bala ka ene okay yanong fa ba batla EP ba fitla kae EP ya ka fumane ho di platform mona hohle mo ka searchang e platform tsa mmino la ntho o ba fitla e teng e tswile ke a pila tse 6 tse mona di go fela go bulo o tshwa le tsele di golang ka teng wa tseba ha di siane ha ene fetela ka wane di fetela ka bo wane jalo o fumatse bohlano tsena di a lekana o ka o dimolelong e ke bone thata ba go tsa ke ha le fedile o ntse ke bona e ka re phela na go lo ba go go ya thata ya le pineng ya ha le fedile o ntse ke motho o buetsa motho wa hae ga go ke bona e ka o sosa nkgotsa ke sa khotsofale ka ga relationship jalo ko ntse na ke voice ka ka o go mbetse hae ba ga o sa ngata ke banka ke bona ke sa wa jale ke bona ba e rata go ke bona ke hle ga phela go nya fa ba le mo o go tswa bohloko dipelong matsatsi ya ona sanere le gale go tla siama le bona malatsi gone di tla siama re lebogile thata le bogetse gore o bo tleka kwana kana le kapela hao ke mang le kapela ka dintse ke fumane ya Facebook le Instagram le TikTok kapela ka Facebook mo ke Sanere Music man Instagram ke Sanere Music ntate Tobaka re lebogile ntate re lebogile thata re lebogetse gore o bo tsotseleto go tswa Lesotho o bo tleka kwana o tlo bisana le rona le ka moso ga re go kopa ga album tswile o ska tshaba go rolela ditlhako ha ona ba ba le go ke tletsa go ke lebogile yone ke buisana le ene ke ene Sanel tlo fa jalo pina gage a bofelo e bile yone e ya rena e ratiwa thata ke yone ke yena ha le fedile ha le ke yone ha le fedile o njwetse ke yone tlabe ke go fa yone fela fa le wa dingwaga di feta go soma marataro tsa kgaso ya Setswana Motsweding FM 87.9 FM o tshetse bana e siameng Motsweding FM konka bokamoso konka 61 Gai perform ha kumpata bohlaswa sentse jikare ga tsaka o tseba go tsebile ha le vedile o mbetse lerato wa le vedile o mbetse ke kopa ga le vedile o mbetse nke ke be ka mamella o fetola segole ha le vedile o mbetse ngwaneso wa le vedile o mbetse nke ke be ka mamella o fetola segole ha le vedile o mbetse lerato wa le vedile o mbetse ke kopa ga le vedile o mbetse nke ke be ka mamella o fetola segole dikamano tsena di a ntlha wa di meutlwa ai ntha o se esha wa iutlwa ha ke na kopa kurula ke lla ha kwe sheba ka mokgomo ngwaneso ai nna ke moyeng wa ntshotla pelo ka e dula e go goa ena tša gata o la o no tseba a kwe sheba ka mokgomo ngwaneso kapa ke sa o kgotsofatsa na kapa o sa mpona botlana ko senyetsa nako na kopa le vedile o mbetse
ale fedile unwetse ke kopa ale fedile unwetse nke ke be ka mamela o fetolwa segole ale fedile unwetse ole so ale fedile unwetse nke ke be ka mamela o fetolwa segole ya no ke a utlwa ke a utlwa gore ba rata single ya hale fedile unjwetse no ke mollo salere ke ene re busana le ene mo tsatsing la gompieno single la gage eo hale fedile o njwetse go tswa mo eping ya gage ya phabadimo ya go tswa mo eping ya gage ya phabadimo o tle fa o buile gore o fitlela go mo faratlhatlheng fa ko go rekisiwang mmino teng yone phabadimo sanere ke teng go ka fitlelang teng yone EP eo ya gagwe le bogetse jalo puisano le mo tsatsing la gompieno le ka moso